Kitabu cha Alamuli mriangoni wa 8. Gideon anamwalaga Zeba na Zalimuna. Atwa aifurahima kimuza Gideon makimwamba. Ni kwano ni uzafuhendajo? Kwano nikafulagizirire? Wakati roho kalone ndo kapigane na Midiani. Baima kimla umusho. Ela Gideon akizigizi akiamba. Vizaga nirigo gahenda behata nikituchani yakihalanisha nago mrigo gahenda nwi vizago masasa ga zabibu ga Efraimu samba ganakima hata kukira mavuno ga Biezeri mulungu wangize mkono ningwe norebu na Zebu vilongoza Midiani ayamino hata nahenda nikibomfuki linganisho nanwi Gide na roho gonya kuna na visho zokoro za atu Efraimu zikiterema Iza hwere mazatoka Gide na oatue magana mahahu maenera kwa bibirisa wa Midiani hata makifika Jorodani na make uvuka. Gideon akiambiriza atwa Sukoti akiamba. Ashikari yangu mazalela. Kiza ni chereni na bibirisa Zeba na Zalimuna. Atawala Midiani kwa visho na voya mwape mika hemari. Elewa maofisa Sukoti makiamba. Ye Zeba na ye Zalimuna. Mzagura kare hata huwape mika heshikario. Gideon akiamba kwa utuo ndamtarura na jana mihega kululu wakati bwana ndiho angize mikononi mwangu Zeba na Zalimuna anauka haho achenda hata Penueli na achenda ambira visho nao elaona makizigize herema regionena watu wa Sukoti baya kaambira watu wa Penueli akiamba honi kikala nzashinda nindawya haha nizinubande bande umunara bikara Zeba na Zalimuna were karikori hangana jeshi rahere atu 15,000 mareo kalama asira kula kwa jeshi ra watu ngombolero wazua atu alifuga na ngana mirongo miri na akuhumira mishu ere malago Gideon akigurangirea atu samao eri upande wa ngombolero wazua wanoba na Jogibea Gideon akiri shambulio jeshi ra Midiani kwa gafula Mana were kama habaru kala makuzani Zeba na Zalimuna watawala Midiani makikota maalum akichimbira la Gideon akiabibirisa akaangiza mikononi nake rihenda jeshi rosi ringironi woga baadaye gago Gideon mwana wa Joashi wao ya kukira na mikole ya heresi kuko gura mtana mwenga Sukoti akimuza maswali yesimirongo mifungahe ya mtana kumwa dhikira mazina go simirongo mifungahe na mafungahe gama ofisa Sukoti na vilongoza umuti Gideon achenda hata Sukoti na achenda ambirizo vilongoza Sukoti akiamba niroho kirana haha wanivure mkiamba Zeba na Zalimuna mahiko hata wape mikahe shikario maziolela hayati yuye Zeba na ye Zalimuna akiadhibu vilongoza Sukoti kwa varura na miaja na mihega kululu Onyaki ubanda umunara wa Penueli na kiala gato osa muzi huo. Kisha akiauza Zeba na Zalimuna akiamba watu mario laga ko Tabori were na atumario oze makimzigize makiamba were mahere uwe osiwere manasura za kitawali here uwe Gideon akiamba aobe were ni ndugu zangu ama mimi na here bwana ishijo kala alagire hata mimi na misinga ngwalagire akimgalukira Jetere mwanawe mkulu akiluma kimwamba hedu alage ela Jetere akigoho kumboza mushuwe kwani wera achere muho Zeba Zalimuna makiamba nzofulage mwenye mana here mtu arijo ndo nguvu zizirijo Gideon akiuka kialaga kunyaki halago mapambo gasingoni mwanga mirao azirema kimwamba Gideon kwa kukalauza hutija na Midiani undakala mtawali wehu kwa nzira uwe anao hata zukulu Gideon akizigiza kiamba hata bule mimi sinda mtawala na mwanangu naye kanda mtawala bwana ndiye mtawala ela ninavoya utungwanga kula kwenu ninavoya kila mwanga wenu anipe kipuli kula kaiza jo vitu mrijo vihala kula kwa wa madui yenu mario alaga mana were manavala vipuli ja dhahabu cha maskironi kwa kukalore ni Ashumaeli watu makizigiza makiamba hata sisifu na ererwa ni kukupa makihandika nguo na kila mtu akigwaga kipula richo kala wahala mbali na kila aina ya mapambo mavazi mazo garugo kalaga za volani watawala Midiani
na mikufurio kala zafunga singoni mwangamira ao. Gideon wakera vipuli vya dhahabu vilivyokala na uzi wa shekeli 1,000 na magana mafungaye. Gideon akivihalajo vitu akitengeza kizibao na akichikakaza mji wa Ofura ambao were ndo mji ambao lao Aisraeli makimricha Mulungu na machenda kuabudu cho kizibao na utu huo kikala muhego kwa Gideon na nyumbaye. Baisraeli makiishinda Midiani nayo kaitatira kuingaraza kitoka heri inti kikala na dhairi kwa miaka 40 wakati wa maisha ga Gideon. Jerubali mwana Joashu akiuya kwake mjini achenda toa huko kwa kukala ure ana ache anji waje leo kupata ho mifunga hena akilume pia suri yawe ko Shekemu naye akimjalira mtana na akimwiha Abimeleki. Gideon mwana Joashi akifaza utumika sana na kizikwa kaizambira ya Joashi babaye kwa Ofura mzaluko lolo Abiezeri. Baada ya Gideon kufa Israeli maujira kuabudu Baali akimhendea Baali Berita akale Mulungu wao makimsahau Bwana Mulungu wao aliyakombola kula mikononi mwa mahadui yao wanji. Mario kalama zidengereka upande zose kiza kama ihenderere mazo nyumba ya Jerubali yani Gideon atahang'angana goma utumazo gose arigo kala waihendera Israeli.